Imbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Anya ti sumarunong ang plano? Dahil ti pagsasaritaan tayo. Nuan niya ti sumarunong agdang tayo. Kontra kini Don Simon. Ha? Masapol nga agtured tayo, Lando. No kasapulan nga day patli tayo abiyag dagiti adday ti mansyon. Aramidan tayo. Ha? Kaya't masawan, pumatay tayo? No kasapulan, Lando. Na kayo amin ang naornong ditoy. Asino ka na kayo tinang sarak iti mansyon da Don Simon. Iti kanito ang mamuan mi at taga dito'y asyenda. Wano trabahador dito'y asyenda tinagtakaw iti mansyon. Amoyon, nuan niya ti mapasamak kada kayo amin. Saan kayo magsigsigurado? Mairaman ti mairaman. Lagi-lagi pa nyo ti imbagat. Umay kasarungkaran, Ella. Anya ti masapul mo, Bart. Umay ka nga rod sarungkaran. Nakailiw ka na makita. Pasensyakan. Kung nakay kalaysa ka kuman, ngam jak pa'y masango. Naglalaingamon ngay? Ala, pumanaw kan, Bart. Ado tinaskan nga ramidag. Iso a pumanaw kan. Apay ka di akagurguran ka. Anya, ti panggurguram kanya. Dakas ka ataw. Kriminal. Anya, Saan ka di? Kriminal ka. Awanan asi. anya ka din ti sasawang. Agraman awan bail na? Tinutupan nyo? Dinangran nyo? Anya ti sasawang. Ni Victor, ni Lando, pinarparigat nyo. Anya, Sobrang da ito nga aramidan nyo, Bart. Si bibiyag kayo pa lang ng mapupuura ng tikararwayo iti imperno. adda mom, may papan ka dalando kan Victor. Awan amok. Ngam patsak launay ada kayo ti akin gapuanan iti panagpukaw da. Awandan, Ella. Saan mo ida na makita? Gapo tadim magadan. Sapay kuma tapod no adim magadan, Bart. Tano saan? Agsublida kat balsanda ka. Anya? Da Victor kan Lando? Subyanda ka balsan? Imposible dahitan ngay bagbagam. Kas iti nakunakon, Ella. Di magadan. Kat iti kaanaman. Sandan ang makasumi. Nakaturukan ni Elizabeth. Piman nga ugay na. Nasapa ana ulila iti inan. No amom la kuma Elizabeth. Asibibiyag ti amam apo. Ket isu itan ti agdama amayor iti daytoy nga ili. Ngamsan amabalin ama amam ti amam ita. Kasigurado ama isagmak ka. Adan to ti tiyempo ama amam ti kinasya sino ti amam. Talagang sakit di nga awan tinamnamak kini Ella tungan. Itam lang amaw. Siya ti pabasulan na. Iti panagpukaw da Victor kan Lando. Patyan na launay, asya ti aking gapuan. Awan amok kita. Sige lang taking kapuanan, boss. Sumardeng ka man. Ah, Dinak man ay pagluksaw. kunak lang, boss. Duwata ka di. Duwata ang aking kapuanan. Iti pa nagpukaw na kiti duwa ba rito. Iti damo. Ni Victor. Hindi pa ilatay chay. Naging kaita. Diya akong nakita ti ure an niniwan na lakuma.
Hinalon-on idin tidakkel akarayan. Pudot ako nam. Kat nilando. Nalapit nga dapay lang ti bangkay na ti bakras. Santa sinigurado no natay, wenno si bibiyag pa'y idin tinagtay ti bakras. Natay tayo dyan. Pinarigat tayo sa natayan. Gapo kadakwada, talagang awanan tinamnamak kini Ella. Marod, aramida kon ti may parban. Nga niya, boss. Iti kanito amay kanak iti gundaway. Ramasekon, ti salbag a babay. Ante Ella, anya nga ti pampanunutan ni Bart nga ramidan kan ka. Ngamin, kunanang agsagana ka. Agsagana ka, saan tapay analpas, kunanagan ka. Diyaka mo. Ngam no anyaman dayta. Naskan asaganaak. Ha? Sanak matla ang mabalin a pagaramidan iti dakas ni Bart. Gaputan ni senyor ti makalaban na. Ante, No bay kasta? Naskan lata ti panaganad ko. Hakan uray si kaami. Aganad ka lata ka na yun. Gaputa saan mo nga amo. No anya mo ti plan-plan wanday di a rapist kan ka. Wan, ante. Aganad ta. Aos lakay. Nakitam ka din tinagbaliwan ti ilit tayo asan Isidro. Awan. Nalapasan tayo kalsada na siminto. Mabalili na pag nantilugan. Adamot tentang tangdanan da at tagasagsagad kadagiti kalsada. Iti kasta, nadalos ka no akanayon ti kalsada. Kuna talaga ita. Anya akon kunada. Talaan da ita enga. Angon kita ito nagangay. Saan ay na mapasaronwan pa kita ang proyekto ti Mayaor. Kasta nga ta? Kas tala ti mapaspasamak ita damo na pailan ti agtugaw akas Mayaor. Ay, Muray kita ang tubakay. At pinos tatapaya. Agpalinto ang lasong-lasong ti kalsada. Inton agangay. Bart, da ngayon nag-ismo ti bang tada ka dagiti a solicitation letter. Adami na nakarga dagiti asukre. Ala, papanyo itunton kat itadyo. Senyor, Kaya't ko da kayo mismo ti mangipanan. Kapno saan dan nga umaypay dito opisina. wan senyor. Ato na kita sobre, Bart. At kaya't kung awan ti maksay kadagiti na ikabil ko kadagiti sobre. Kaya't ko ang makita ti tao, ama pang namnamaan na. Talawag. Nalawag, Apo Mayor. Amok dayta, di kagdanag. Makadanon dagito a sobre iti papananda. Nimot gaya ng Senyor Simon, ti mayor iti ili ti asan Isidro. Ha? Nangabak gaya ma. No kasta nga rod, ad-adamanan ti kinadakis na. Uwan nga rad. Kita lang ti lain na. Riribukan tayo ti mayor. Anya ti aramidin tayo manukan sang. Mang panunod tayo ti pamuspusan. Tapno mariribok ti mayor. Amangan magpagad tayo. Masapul nga dalan tayo amin, no anya ti aramitin tayo. Iti kasta, saan tayo magpagkat? Ikan na kiti kwarta, Simon. Kasapulak ti kwarta ita. Anya. Amo matasada ka makaid na no awan kwarta. Sige, mabit lang tayo kan ka. Ang ngaminton maminsan, saan kan nga umaypay dito opisina. Kagkit daw iti kwarta. Tamangan, noan niya ti atapan da. Asino ti agatap? Bagiti ata dito eh. Ang mga no'y bagada akurakutat dagiti kwarta nga itat ko kan ka. Anya? Ha? Paltogak to pa'y tinganga ti asino man nga agatap iti kasta. Shh! Tangiwat mo. At ka dito opisina. Ala, ikan na ko niti kwarta. Agawaam, tapno makapanaw akon. Amoy apong. Nagpintasan dagiti tugaw mi nga gadal. Kasta,
Dadail dagiti sigod at tugaw mi. Ngam ita, kabarbaro da amin. Nasaya at aapo. Tapno mayat mo, ti pa nagtugaw yo. Nukas ka nga aglek-lecture ni mamyaw. Wen apong, naggapo ka no iti mayor dagiti at tugtugaw. Ha? Nagsingpat gayam ti mayor apong? Saan ang naimot? Inikan na kami nga eskwela iti tugaw mi. No among nila kumaapo. At amam kat ti mayor. Ha? Apay ngay akit kitaan naklatan apong. Mamati kayo ang nasingpat ti mayor? Ha? Uwan. Uwan apo. Isu nga rood nga inikan na kayo iti tugtugaw. Tapno adda usarin nyo. Kasta ti kinasingpat na. Kuma? Makitak day ta mayor. Tagyaman akan kuana. Ha? Wala pong. Kayat ko tagyaman kan kuana. Gapo iti kinasayaat na. Ay, Lando! Uy, siya ka ro, Ami. Oh my God, sumrat ka. Kamusta kan? Nasaya na ta. Lando, ada damagat kan ka. Da kayo ka dito aking gapuanan iti pan nakasarak ti mansyon da Senyor Simon? Uy. Da kami. Katday jati may parpang kadakwada. Amuyo ka di apasapsapol ni Senyor dagiti nangarami diti kasjay? Anya? Amangan na matiliw kayo. Saan? Awan nakakita kada kami. Nagdaman. Saan da kami nabigbig? At kaninra namin met iti talagang awan tawit aglawlaw. Ay lagwardya ah. Uy, Lando. Madanagan akan ka. No, apay ngamin anak ikapunta pa ila dita. Iso ti kasayatan nga aramidak. Tapno makabala sa. Anya, Mapatay ko lang lagi tinang patay iti amak. Umanaw ako ni Tikota. Lando. Anya ti madamag iti mansyon. Adon dagiti lalaki anak kabantay ijay. Itirwar, kan iti unag ti mansyon. Kasta ka di? Lando, saan kan nga subliti ko tayo? Pangasim. Ituloy mo kit diti panagadal mo. Sana nami. Ipangrunak kita ti panagibalas ka. Taging gaasaan amatay dagiti dakas at tao. Adun to pa'y ti tawarang gasan da. Lando. Inako nami. Di magasak lang. Ada misyon ko arumbang nga ramidak kita. Anya? Nagpakadakon. Sarong karan kan tumanan. Anya? Kapampanaw na launay? Apa yung inak inuray? Auntie, rombang nga inuray nak ni Lando. Nakasarita ko mama. Pudnya tinako nata ini. Nga isuda tinang sarak iti mansyon da Senyor Simon. Anya? Binagbagaag. Kunak, asaan ang nagsubli iti kuta da. Kat ituloy na langan ti panagadal na. Ngam ti panagibalis na kano ti kaskanan. Anya? Kan anda kano misyon na ita. Iso atin manong adagos. Anya kano ti misyon na? Diyak amo auntie. Di nan imbaga. Oh, na yan ni Lando. Talaga ang sakit tinakab na. Iso akas to'y ti aramidan na. Daytan ti may sabar da. Gap-gap unay ti medya dakalapuan ti kaya. Ang siguro naramid na dita. Asip ka. Itid ko yung ano tayo surat. Sir, surat. Papaitid da. Nagkapanday ta surat. Diyan ka mo, sir. Basta, itid ko kano dito yung mansion ni Don Simon. Sige, sir. Inakon. Itadyulangan ka ni Don Simon. Sige. Ay! Mabilang! Hoy! Hoy! Ay, di na ko nimpangag. Kanya da ito yung surat. Nakupit man. Ito kung ano kinis nyo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe kan ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Marignat ni Banog ko dita. Mapankan iti silid. Magbasa ko iti Jaryo dito'y salas, sagbay nga inak agin na. Imbaga Rabio, madam, senyor. Gusto mo pa? Senyor, at surat na para ka na kayo. Surat? Wen, senyor. Atoy. Ano dito yung surat? Basahan niyo, senyor. Don Simon Alban. Mabilbilangan ti aldaw mo. Ano dito Ituloy yung basahan, senyor. Ada bomba anay montar iti mansyon nyo. Bomba? Dapat tuloy na. Basaon. Iti oras ti alas 12 iti rabi. Bumtakan ti bomba. Anya? Ay, Simon, ang mga namatay tayo amin dito ay nakastilaan. Sinapol mi ti bomba. Ngamawan na sarakan mi, senyor. Aniya. Tinasayat. Umanaw tayo pa lang dito mansyon, senyor. Namin, ang mga nagpaisungat na bomba kat bumtak. Matay tayo amin. Di mi nasapulan ti bomba. Boss! Awan ti bomba! Di mi nasarakan! Nagpasulti na kita ni boss! Ayam nga taday jay ang bomba. Agalas 12, boss. Ano bumtak ti bomba? Rumah tayo dito mansyon. Sige, rumah tayo pa lang. Kalagwa. Maturukan ami. Naasikaso tamat tanda, senyor. Api arab-rabi ingay may dadi ti asyenda. Adda ka no na imontar a bomba ije mansyon. Ha? Iso adito'y dan a maturog. Bomba? Asa na tinangikabi ni ti bomba? Nagapon na. Ay, ka mo. Andi? Saan nga ta? Adalando? Data manan lando? Amang ano isuda? Ay na. Madanaganak iti aramidan da. Ay na, Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot da. Agam iris da kumakat agawid da. Naglamin. May torog min dito yung ruwang ti mansyon. Hoy! Agriin kayo! Ti bomba, boss! Sige pa. Anay! Apay nagtapis ka ngay, boss. Makakikitot ka, salbag ka. Boss, ti mansyon. Bimtak ka din. Saan? Apay ngay saan, boss? Takas lakayat mo pa yung ti mansyon, ha? Ha? Umunag tayo amin iti mansyon. Mga doon na pailang... Boss, jakatin ti sumrag iti mansyon. Mga ni, itakit di mo ti panagbutak na. Delikado. May raman tayo amin, boss. Si kalatan ti umunag, boss. Urayan da kan di tiruar. Anay ko. Tapis tapis Ipasubo na ti ko namtungan. Salbag ka. Sikati umunag di na mansyon. Kat sa pulam ti bomba. Amin tayo ka na. Sumrag iti mansyon. Umay kayo kakadwa. Sumrag tayo. Ado kami ang sumrag, boss. Ala, dito ikan ruar. Tainton masarakan mi ti bomba. Ipurwak milangan dito yan mo. Tapno si kati masabungan. Daan mat amabalin nga gipulong ta iti pan nakabagi ti lintag, Simon. Jak kayat nga gatap da iti sabali. Anya. Amangan no agimbistigar da. Kat addakit di mat maduktalan da nga aramid tayo. Delikado. Sige, sanan. Salbag na ita nagsurat. Una na nga da bomba iti mansyon. No adda, dibimtak ko man. Kuna ti surat nga iti tengat rabi abong tak ti bomba. Ngam awan mat? Anya ti kaya ta sa wanda ito'y.
Mangbut-butang da. Nalabit akasta. Saan na mabalin? Pasapol ko kada Bart no asino man day ta amang but-butang kada tayo. Pagikaruwag iti gusto. Nalabit nga din gayta. Sapsapulan da pa'y lang ti bomba. Ngayon kinapod na. Awan at talaga ti bomba. Tapangalaan tayo ngay kumanabilang. Sigurado nga gaburedo ni Senyor Simon. Dahil ti may parabangkan ko na. Dakes at tao ni Senyor Simon. Adun tinagawan na itidaga. Adun ti papatay na. Gapulaan itidaga. Uray awan laban da. Pinatay dalat tayo na. Dahil tama tiga po na si Murotak dito ko tayo. Takayat kumutag ibalas. Wan lando. Lupayawan igam tayo. Mabalis tayo ida. Itinagduduma ang wagas. Akas kuma itinaramid tayo. Biyag ti pinukaw da. Rumba nga biyag mat ti kasukat na. Wan. Madanon to day tapon to lando. Ngam sampay nga ita. Takawan tayo pa'y dadton Simon. Kan but-but ngam tayo akanayon. Tapno mariribo ti panunot na. O anya, Bart. Nasarakan yon ti bomba iya mansyon. Awan, madam. Amangan matno talaga nga awan. Kat mangbut-butang dalag. Mabali na kasta, madam. Salbag da kita tattang. Agsubliak nga ruda ni Jim mansyon. Tadyak kayat ti agyan dito asyenda. Adda tao adyak kayat amakita ditoy. Ang mga numalaw anak apaltugan. Asino, madam? Ni Ella. Agsubli tayon iti mansyon. Nalaing ka na pumana lando. Napuntam ti target. Wan mano. Napunta ak. Wan gayam lando. Kaya't mo ka diti sumurot ka na kami. In kami di kabisera. Ha? Anya ti aramidin nyo, Jay. Gumatang kami ti abasto tayo. Sige, umayak. Ngayon panakunak sa anin. Agyan kalangan dito ikuta. At damat kaduam nagbati dito eh. Ang mga mamaylasin na kadagat ti tao kaya't namang pataykan ka. Ang mga nuan niya ti aramidin da. Narigatan. Masapol aliklikan tayo dayta. Da kami ti mapan. Tawan ti makailasin ka da kami. Kan may isa. Saan da kami ngam amo dagiti pasurot ni Senyor Simon. Pinatganda kala idea si kanti mangidanon iti surat iti mansyon ni Don Simon. Gapot na nagpakpakasi ka. At da kayat mo sarungkaran. Iso pinatganda ka. Ngayon mo ita. Denggan nakpay, Lando. Sige. Sanak nga roda na sumuro. Albans Residence, hello? Hello, Mama. Ha? Oh, iha! Agyaman na tamalagip na kami nga awagan. Kumusta, Mama? Nasaya at iha. Sika, kumusta kan? Kailiw kan, iha. Ikanit ka na, Mama. At ang tubig na mo yung nagawid at kita Pilipinas. Kaano, iha? Saan pa niya ita? Palpasok pa hindi pa nagadal ko. Ah, sige, iha. Agur oraya. Ni Papa, kumusta? Amom ka di, iha? Ison ti mayor dito'y ili tayo as San Isidro. Talaga, Mama? Wan, iha. Magaling ko ka di ako salita. Awan dito'y mansyon. Adda iti opisina na. Ay na, Mama. Marasakin ang para kan ko na. Idanon yun to tikablaaw ko kan ko na, ha? Wan, iha. Ah, sige, Mama. Umawag at tumanan. Kainiw kayo una yan kin ni Papa. Oray da kami, iha. Kailiw da kan. Sige nga ro din, Ma. Bye! Bye, iha. Ah. Kailiw konti anak ko. Sapay ko ma, tagawidan dito'y Pilipinas. At dapat nalipatak aginatang. Anya na ita? Ansong? Nangisit a kandila. Nangisit na kandila? Ano naman may ita? Saan kayo magdamag? Orayan dak ditoy. Tayo nak gumatang. Ami,
Nagpipintasan dagiti masetas dito'y kalapaw, tigayam ko? Uy, auntie. Nagadaw masetas ti adda dito eh. Agsapsabong dagiti datuma. Nagduduma ti Maris da. Wen nga rod, makaay-ayo aboy buyaan. Asino ang gayam nyo takin kalapaw dito eh, auntie? Awan sama tagnanaan. Talaga nga awan. Gaputan, natayan tigayam ko nga akin kalapaw iti daytoy. Anya? Natayan? Wen, may samot lang a biktima ti takas at tao. Anya? Oh, ngampatsak. Dumtang to ti aldaw. Agpulon to dagiti kriminal. Asino da ka di, auntie? Saanen anas ka na maamwam amin. Agtalinaad kanyak ti palit. Maawata kanti. O sige, tulungan nak. Talusan ta ti kalapaw. Sige, auntie. Nadalo sa akong ti kalapaw mi iti day di asawa. Inakmatan iti tanong day di Marina. Kalpasan na, pumanawak mo't lada kos. Nana sila? Ha? Ay nanana, kunakon ka tada kayo. Umay kayo, mapantayo iti kalapaw day di Marina. Taidjay ti pagsaritaan tayo. Nay, adamat kaduwang balasang ko. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at mat, apo. Iso ni Ami, nana. Kadwak itinaod ko iji asyenda. Umay kayo, nana. Ijay kalapaw ni Marina ti pagsasaritaan tayo. Nana, makipagladin na. Pimusay matgaya man ni Tata Dalmas. Wan, iso asisyak ti mangisaksakat iti panagbiag mi iti apo. Kumusta itan ni Elizabeth, nana? Agis iskwilan balasan ko. Ay, malagip ko day di apagdang Ela. Iti day to'y akalapaw. Malagip ko. Kwan, saanan aday ta tilagipan tayo, nana? Agsakit la tirik na tayo. Uwan nga ron, Ela. Tinas ganita, kat nasayaatan ni Elizabeth. Uwan, masirip nga ubing. Mabit lang, nana. Ada kwartak. Itad kon kada kayo. Tulong ko kan ni Elizabeth. Atoy, nana. Para kan kwa na dayta. Kababain mo't kan ka, Ela. Kanayon nak nga ikan iti kwartam. Napatagmat kanyak tubing, nana. Iso kayat ko matatulungan. Ala, anusan yung nga rod, nana, Uwan. Kayat ko kumati sumurot kada kayo iti pagtaangan nyo. Ang naawan mo tan oras mi. Di magas kami la dito tapno sarungkanan mi dagiti masetas. Ala, agpakadak nga rodan, Ela. Taamangan no sa pulan nakjay, apo. O sige, nana. Ikayo latan. Tada kaming kan ni Ami ti mapanmang dalos iti tanam day ti Marina. Magna akong dito'y kang runaan a kalsada. Tas asidag ang makadano nak ijay tindaan. Gumatang at iti kasapulan ti apo. Ha? Kutse? Ha? Ni Senyor Simon. Nana, papanam. Kasi ka matamagmag na nana. Umay ka. Itulog ka na ti papanam. Aglugan ka na ti kotsek. Tinak mailasin. Mukha di mo kayat. Alam na ito. Parakan ka na ito. Kwarta diyaw awat na. Awat mo, kat mapankan. Awatik lata ajak sungsungbatan.
Nagbawla ang itisang sa inisam kat pimanawan. Saan sama na makasaw? Ang mawanan nyaman na. Ipadamag ng tulakit di na jay anaaramida kan ko ana. May samanan akinaimbag ko ti pagdidin na magan dagiti tao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dakal agatan da ito inyawat ni Don Simon. Ay na, agyaman na. At damanin mainayon ko iti urnong ko para kin ni Elizabeth. Ay na, lumabalin la ko mga ibagakin ni Don Simon. Asi bibiyag dagiti anak dakin ni Marina. Ngam, saan? Agtali na apalimag ti amin. Tamangan numaisag maklaang dagiti upeng. Numaibutaktak ti kinapudlaw. Hello? Ay na, iha? Sakto ba? Kumusta kayo? Kablaawan kayo, Papa. Da kayo kayong ti Mayor Itadisa. Owan, iha. Kat kumusta kan? Nasayaan, Papa. Imo ko da. Takayot ko nga ibaga nga bakasyon at di ka Pilipinas, hindi mabiit. Kasta ka di. Sige. Agur-uray kami kan ni mamam, iha. Well, Papa. Hayat ko nga bakasyon dita. Awagan kayong tumanan ang paman amada ng tiyo umay ko. Sige. Agur-uray kami lata, iha. Ni Mama, kayat ko nga akasalita. Awan dito'y mansyon, iha. Ada nga minapanan na. Kasta ka di, Papa? Okay. Kasta nga Rodan. Bye. I love you, Papa. I love you, iha. Bye. Ti anak ko, umay ka no agbakasyon iti mabiit. Nasaya at launay. Mang Ansong, apay day ka nang isita kandila? Pangusaron niyo ti day ta. Isagot ko kini Don Simon. Kan kadagiti pasurot na. Ha? Pangusaron day ti day ka kandila? Pagsilaw da, asumabat kini Satanas. Apaya sana siya tinawagan na. Awan ka dito'y mansyon iti mawag. No sa dino lang amin ti pagturturungam. Kano ti panagbakasyon na. Iti kabitan na panawan. Nasaya at launaya. Kailiw kon at talaga ni Rina. Mga no di mo tumat lamasi kaso. Iti kanito nga dan dito'y. Amangan no panawam. Sang petam dito'y mansyon. Kat, anya ko pa. Di isurot ko iti papana. Tapno makita na nagitar ang ramidam iti biyag mo. Ti agsugal. Aglako iti marihuana. Kernoon niya pa dita. Anya. Anita, inton sumangpat ni Rina. Rumbang aliklik ang pailaang dagita nga aramid mo. Amang ano gumuran to kindi. Wanan. Amang ano din ang tumagustuhan dagita aramidam. Kat agsugli at dagos iti Amerika. Lando, anmo akailiw mo dananang mo. Mabalin mo matasarong karan nita. Ha? Palubusan na ka. Lumagan anat ka. Amangan na makita da kadagiti kabusor mo. Kat ulitin dati naramid dakan ka. Uwan Mang Ansong, Ikan ka ti kwarta. Taited mo kininanang mo. agga po iti kwarta tinakaw tayo ti mansyon da Don Simon. Well, hindi ka danay. Uray tinaktakaw tayo ti kwarta nga da kada tayo. Takasla iso da itong timay sa supapak. Ti kinadakas da kada tayo. Ha? Kaskan ka?
Dandanida ka pinatay dagiti pasurot ni Don Simon. Siya ka mismo tinakaymatang iti dayta. Ay sumawan anyaman na. Nagtakaw tayo iti mansyon da. Gaputa may sa daytan akatukad na. Mga ansong. Ikan kayo ti kwarta lang daw. Kat itod mo, kinunganan. At to'y apo, inggatangan ka iti kabarbaro abistidam kan bakyam. Ay! Nagpintas ti ginatang mo abistida kapong. Magustuhan. Alaman apo, ipadas mo man. Kitaak man no maibagay kan ka. Wala pong. Ay! Nipagpagay mo apo. Agyaman ak apong Agyaman ak unay. Kan, daytoy bakyak. Nagpintas. Napimpintas daytoy bakyak Ngam dagiti bakya dagiti kaadala kamang busbusor kanya. Basta ti maibagak apo. Igaud mo ti agadal, wad. Iti kasta. Igatangan kan tumanan iti bistidam. Wala pong. Ay na. Nagpintas at talaga dagiti bistida kaginatang nyo. Magustuhan. Lando? Sumra ka. Atugaw ka. Kumusta kan? Nasaya atlat ta? Dagiti kakadwam. Amangan matwaan niya tira kami dandakan ka. Amangan na nauyong da. Kadangdang randa ka. Nagbidot kami. Amin kami, Jay Kuta. May sa ti panggap mi. Amin nga day, Jay Kuta. Napasakitan ni Tiyos to. Ngarod, agsisinakit kami amin. Itikas ta? Nanayas ti pa nagkakadwami. Ket, agbaligi kami. Lukas ta? Talagag kayam amay sakan a rebelde. Nagrebelde ka na. Wan, Lanto, pang-aasim. Saan kayo kumapamatpatay? Ikarim, Lanto. ha? Napatigkan kanya. Da kayo kami Victor. Katunggal misa kada kayo. Diyak kayat nga da mapatayo. Dakas da gibalas Lando. Mawatan ka. Ngam no kasapulan nga utang at tibiyag dagiti dakas sa tattao. Aramidak. Anya. Uwan gayan. Mabaling ka din nga itid munto dahito iti inak. Kwarta. Nagato ang kwarta. Adamat parakin kami. Aramatan. Igatan mo iti kasapulan. Naggapo dahito iti mansyon. Ngamkas ko na ni mga ansong. Sana dakas nga aramatan dahito a kwarta. Nga oray tinaktakaw. Gaputak urang pa'y dahito abayad ti kinadakas da kada tayo. Anya. Dahito ti parakin ka. Kaya dahito matitad mo kaninanang. Lando. Awatan mo na. Kasi tinako na. Sana dakas nga ramatan tayo dahita a kwarta. Akurang pa'y dahita akatukad. Nagiti kinadakas na kada tayo. Anya. Ay, talaga adak maranaan ti kaadta nila. Kat, kumusta ka nun nilando? Adda intid na akwarta, anti. Itad ko ka no iti inana ti dadduma. Inlasin na itad ko iti inana. Kwarta? Wan, anti. Kat adda pa'y para kanya. Adoy, oh. Ha? Nagadumot daytan? Nangalaan na iti dayta. Apa na nagadu? Uwano? Gusto ti ada iti panunot yo, anti. Anya? Lukas ta? Isuda tinang sarak iti mansyon? Wan, anti. Kasano itan dayto eh? Adamat para kanya kaintad na. Agsakit tinakam na, no jak awatin, anti. Anya? Kasano itan dayto eh? Anya ti aramida?
sana parikot dayta. Sige, ipan mo to dayta akwarta iti inana. Iti kasta, ada aramaten da. Katuintad na kanya. Aramatem. Ha? Tinagtakaw? Aramatem, Ami. Awan anyaman na dayta. Total, dakas matla at tao tinang takawan da. Kurang pa'y dayta akatukad tikinad dakas da kadagiti tao. Ay, agpada kayo kanilando iti imbaga, anti. Isumot ti no. Isu sige. Aramatem dayta akwarta, Ami. Igatang mo iti masapul mo. Takas na konakon. Kurang pa'y dayta akatukad tikinad dakas da kadagiti tao. Ha, nagpintas sa talagang dito'y kabisera, lakay. Kan kita iti-igit ti kalsada. Nagadoon tinay mula apasetas. Agsapsabong da pa yan ay. Nagmayak dagiti baris da. Makaay ayo da iti bata. Sakot. Nakadaldalos ti kalsada. Wen, sa bagay, sikot mo't kita nadalaos kung mapintas to ilay. Madadan taming ininitod si Montemayor. Wan mag. Agbalo mo't lang tayo tapakay. Ha? Ura kita, kalpasan ti sumagmamano abulan. Unutawan, nagalasto ti lang ato'y kalsada. Anya. Laglagi pa ang timbaga. Into nagangay. Awan tumutlaan na kita sabong-sabong dita na emula. Aha, adula amin. Mataidan tumutlaan. Malaylay da. Malaki day. Mapantali dyan sindaan. Makitsindatan. Senyor, saan niya masapulan ti tao amang ririribok kada kayo dito mansyon? Kan kastamot na din ni masarakan dagiti nagtakaw dito mansyon. Apa ya di masarakan? Awan, senyor. Saan niya masarakan? Dininot ngamin amo ti kinasasino da. Awan apolos ti nakakita iti nakasamak. Iso nga awan ti makaibaga kada kami. Tanuat da ko man nakakita. Kat ibagada kada kami. Idi pa'y lakuma. Adim magano asino man kita. Bart, sino ti amo mga aramid iti kastoy? Kwa, senyor. Dispensaram. Awan ti amo. Agsidawak na rod. Itala na pasamak ti kastoy. Sigod-sigod kat uray nakalukat ti gate. Awan latati agbasak-basak asumrak. Gapu tamabuteng da. Anam apay itan. Diyan ka mo. Gamiti ka nito amamuak no asino da kita tataw. Agsumbat da kanya. Naikabal kong regalo tayo di mansyon ni Don Simon. At damat ton surat iti unag ti karto na basit. Anang ikabilak iti espesyal na para katakwada. Mangansong. Sigurado. Kastanto unay agura da. Nagpintas ti pan nakabungan na. Siya kung timangipan iti regalo, Mangansong. Saan? Sana mabalin, Lando. Bayaman ito niyong timangi dilibar. Narigaten. Ang mga namay sagmak ka. Sana balin ito niyong kanasiglat at umaray. Mangansong, kanya ka di pilinawon dito regalo. Di mo mutin baga kanya. May sa abanag, ano makita da? Ket amangan, no maataki da. At doon din manalami is Rodrigo. Agyaman ha, Carlota. Newspaper ay tabas-basaan. Ayat ti madamag dita. Naipablag dito iti may papaniti panagtugaw ni amigo Simon kas mayor. Apay. At da kano naaramidan na atagos. Kunana ditoy. Pimintas kano dagiti kalsada. Ken nakadaldalusen ti aglawlaw ti ili. Nga agraman kadagiti kintaan.
Kasta. Oh, di na saya. At dapay gayam plano na, Carlota. Ay, nadagda, Rodrigo. Ikan na iti pundo titunggal barangay ti daytoy nga ili. Ket aramaten da apang simento kadagiti kalkalsada. Talaga. Oh, makitam, Carlota? Nasayaat ti panagtakem ni amigo Simon. Ado, ti matulungan na. Ket sapay la ko ma, tagnanayon agasta. Madam, ada special delivery para kada kayo. Atoy. Nagpintas matan, di pa nakabungon na? Ada pa ribon na. Naggapuan na ka, no? Ay, jak ka mo, madam. Inyawat matimay sa lalaki di tarwar tigay. Iso ka no tayo, taga-deliver iti regregalaw. Messenger ka now. Anya? Sige, agyaman aktongan. Amo ko no sino tinagirigalo iti daytoy. Nilakit di Amica Rosa. Nausunday jay nga agirigalo ka. Sige, madam. Inakon di tarwar. Lokatakman kit di. Siguro chocolate. Ta medyo nadagsan mo. Lokatakman lang yan. Magagaran akon ang makakita. Aday ta, nalukat. Madam! Ano di mapaspasama? Ulag! Yaday ta! Agawan niyo! Wan, madam! Wan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. At iti danaw, madam. Uminom kayo. Madam! Agyaman aktongan. At na nakasurat dito eh. May pagkat na ito ang papel iti karton anang ikanda iti ulag. Ha? Kuna na dito eh. Ha. Kasta unay akigtot mo ang nakakita iti karuprupam akarasaan. Ha. Tibusit! No sino man day ta? Apayadag parang! At dapat ituloy na, madam. Kuna na. Agsarming ka. Kat irwar mo tadilam. Kitaan. No di agrupropa ka mat. Akarasaan. Ha. Anay ko. Agparang no sino man day ta? Saan alumaban iti patalikod? Sangon na kami! Sino mataday tamang lokloko kada kayo, madam? Agkuray kayo. Saan nga ta? Ani Ella? Ni Ella? Payabang ni Ella, Bart. Pagikarwag. Awanan ti sabali ang makaaramid iti kasta kanyak. No di iso lang! Gapo iti day taabanag. Paayaban nak ni senyora. Tasyak ti atapon na anangted iti regalo. Wan, Ella. Pues, ibagam kan kwa na asaan asyak. Tasaanak akasta. Awan tiga po na nga aramidok day takan kwa na. Tinasayat. Umay ka lang ni Jimansyon, Ella. Ibagam day takan kwa na. Tapno niya. Tapno tong paanak manan ijay. Saan, Bart? Jak kayat timapan ijay. Sumurot kan kanya. Ni senyora timang bilbilin kan ka. Naimbag taadta ka, babae. No may papan iti ulag. Awan ti amok dita. Dida ko mapabasulan, madam.
Gapot taawan amok iti dayta. Agpudno ka wenno sa ana. Awan sa bali ang mga ramid iti kasta kanya. No di si kanlaang animal ka! Ulitak, senyora. Awan amok iti dayta. Saan dak ko makapabasulan taawan amok. Nalabos kayon! Apay ka di nga ipilit mo tibanag adyak inaramid! Ela, tibalto ko! Inasot mo motel! Amaan pa kalbit mo! Sige, madam! Pagkasam akalbitan tapaltok mo! Pakabaulaknot akalbitan dahito apaltok! Nita! Hustol! Sumartin kayon! Ulitak! Awan amok iti dahito, madam! Di ka at pabasol iti di mo nakita! Palubusan dakon apo malaw! Madam, ibabayan tapaltok yun. Ela, mutoyin tapaltok ko! Mutoyin tayo naga mo apaltok ko kat mapankan! Antoy, Bart! Sige, madam! Ignakod! Tibisit pa babae! Madam! Talaga anatangsit! Makakatawag la unay iti na imatangak na eksena itay. Wen nga rod, Boss Bart. Agasan, naagaw ni Ella ti paltog ko. Sana impaturong at dagos kini madam. Wen nga rod, boss. Boss Bart. Karkaritan na ka di? Saan met, Boss Bart? Salba ka! Awan limpyo ka pa nakisarita ka. Kaya't mo pa'y tagdanugan ka manan, ha? Op, saan, boss? Saan, boss? Saan kon akayat ti mapaspasamak, ami? Mariribo ka na. Ante Ella. Kas nakayat kon ti pumanaw dito asyenda. Talaga saan kami nga kinaawatan kan ni Madam Anita? Ante, apay ngamin akagoran na kayo una ni Senyora. Jack, amo. Sipod imayak dito asyenda. Nasakitan ti panagsarsarita na kanyak. Ante, Kasaritak ni Senyor. Tapumanaw tan dito'y asyenda. Pasensya kayo na. Nakadisturbo ah. Amo kasahan ang limad kada kayo tinapasamak ije mansyon idikalman. Anya ka din, ti mapaspasa makada kayo adwa ka ni Anita. Senyor, napudnoak iti panagserbik kada kayo. Sa anak at traidor nga agserserbi. Ngamjak kaya ti mapapabasol iti jakmet inaramid. Kalpasan na. Kabilan nakpay ni Senyora. Mela. Iso anak kaigadang akon, Senyor. Anya ti kayat mo asawan. Kaya't kon ti agikat iti asyenda. Pumanaw kaming kani ami. Aniya. Lading hitag, Senyor. Ngamin. Jak kaya't ako markaro pa'y ti dini pagkim na awatan. Agtulnog ka ngamin ka ni Anita. Amin apa nagtulnog. Inaramid kon, Senyor. Ngam aglablabasan. Saan ka pumanaw? Ngam, Senyor. No pumanaw ka. Sino pa iti agbalin akatalag ko iti asyenda? Amangan met no kayat ni Senyora asublatan, Senyor. Isulaangan ti isukat yo kanya. Anya. Saan na mapalin? No iti kwarta. Diyak kaya atalkan ni Anita. Ad-adda atalkan ka. Iswasan ka kumapumanaw, Ella. Kasto tiya ramidem. Dupayaban na ka ni Anita, saan kanto na mapapan? Ken lumapan mo't iti asyenda.
Likli ka mon. Iti kasta saan kayo nga agapa? Senyor, Saan ka pumanaw, Ella? Saan? Ang matay. agasamat ngamin Simon. Kastaunay nga ayat ko anak kaawat iti Ricalo. Tagayam ulag! Si bibiyag pay nga ulag! Haniya. Kat awan ti sabali ang makaaramid iti kasjay. No dilaang ni Ella. Pagkuraman, Ella. Gaputan na tangsit itam dayjay a babae. Napanakal una yan. Saan na nagbaliw Apolos te ugali na? Anya. Isumanan ti kanunungan. Gaputawan makita amadi. Ngar aramiden na. Anya. Ken may isa. Nya kayat na paya bampay dito yung mansion. Di kayat ko. Ag nadlatan iti asyenda. Kenwadaman okasyon dito yung mansion. Polos asan kon apayapan. Iti kasta. Saan kayo makita? Kat maliklikan ti diyo pagkinawatan. Kailalaam launay dayjay a babae. Simon. Juan, gaputa mapagtalkan. Isulang ti pagtalkak no may papan. Iti sumsumrek a kwarta iti asyenda. Isulang. Awan sa bali. Maawanang anita. Bart, o sino ti amo man ang ramay di nagasjay? Ulag asibibiyag tinregalo na. Uwan, senyor. Ngam awan ti may tudok. Naimbaglangan ta natiliw ko at dagos ti ulag kat napatay ko. Awan ka di ti amo makaapa ni Anita. No kaapa, ado, senyor. Dagiti makasugsugal na. Saan nga ta nga isuda tinangaramid iti kastoy? Diyak mo, senyor. Mabalinawan, mabalin matasaan. Panay bukan ti mapaspasaran dito yung mansyon. Awa na. Talaga din ang palubusan ni Senyor ang pumanaw. Kasano nga rin itan? Agtong balaklaktan ka ni Senyor. Liklikak ka nulaangan ni Madam. Anya, madadya Senyora Anita? Nagalas matan ti ugali na? Saan kayo natan nagpakpakita kan ko ana, auntie? Wen, Ami. Liklikak lang. Bait, buka man ti baso. Tao, mino, makpay. Namarutak kayon, madam. Saan? Aglumasak iti ara. Gaputa sa anak ko na napatag. Ni Simon. Saan na? Madam! Oh, awanin. Nabungan dagiti baso. Bura ka kami na baso! Madam! Huston! Boss Bart, inilan na latan iti sofa. Nabaratagan. Boss, naulawan ni Balkasya. Anya Balkasya. Talaga Balkasya, boss. Alagid din. Rumartan dito ay. Panawantan. Well, sige, boss. Abangan no makaringket. Kunan na ginundawayan ta. Anya? Intan, boss. Intan. Sikano, agbati ka. Salba ka. Anay. No anya laditan ti sumusumrak iti utak mo. Sa iyo. At regalo iti rabaw ti lamisaan ko. Nagapon na kada. Lukatakman. Kita tinagyan na. Kandela ka ng isit. At dapat isurat. Akadwa na. Basag. Daytoy
ti usarem akan bela inton sumaklang ka ken ni Satanas. Ituloy ko. Iti sumaruno. Lungon to ti dumanon di ta opisinam, Mayor Alban. Lungon. Talaga sa balin na ito ya. Sino na itatawa ka na yun namang butbutan ka na kami? Apaya di agparang. Inaktumat ngamin patyan, Simon. May sa ti agar aramid iti dayta kunakmat. Sino? Ni Ella! Anya ti ammom, no kayat natagikwaan jay asyenda. Kat kastoy ti aramiden na. Tamangan no kayat na amaatakitan iti puso, kat mataytan. Anya? Patyanak, Simon. May salang ti aking kapwanan iti daytoy. Awan sabali, no dilaang ni Ella. Anita. Isaksakit mo unay dayjay a babae. Ngam di mo ammo, akal kalabanon na kagayam. Agaramid pa yun iti banag a mabalinta a pakatayan. Alah, bayang. Tayo ka dito, apod no ti bagpagam. Dosa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Buisit a talaga dayjay nga Ella. Natangsit launay. Karkaritenak a talaga. Madam, amangan mo't no nagbidot kayaw. Ngamin nasingpot mo't a tao ni Ella. Iso nga ron tinangirekomenda kanyak dito'y mansyon niya. Dayta ti impagarup ko ididamo isyang. Ngam nagtubon ti Sara na. Agraman ipusdan. Madam. Awan bain na talaga. Nagbali na katulong mi itinabayag at tiyempo. Agarup 5 atawan siguro ang nagpaay dito yung mansyon. Ino kasta nga ron akat kabisado yung ti ugali na, madam. Agin sisingpet la idi adda dito yung mansyon. Ngamita, talaga akalabanin na kon. Addan tol daw na. Talaga nga iparik na kwa na kinaulpit ko. Ay, nasaan ka dimot madam? Di ululpitan ni Ella, tanasingput a tao. Ada puso kenrik nana. Amo na ti mga asi itipada na ata. Sumatang kan! Ay, madam. Di nakontra. Awan waya ka mapane dyan siyanda. Iso pinayaban ka dito yung opisina. Senyor, Kasarita ka may papane tinaawat ni Anita Regalo. Anaglaon iti ulag. senyor, Pagtaltal kam kan isaksakit ka. Iso pangasim tay bagam ti pudno. anya ti kayat yu asawan, senyor. Adda ka diyan mo may papan iti dayja regalo. Awan, senyor. Pudno, nauyong ni Senyora Anita kanyak. Tungpaan naglatan no kay kayat na. Tauak lang ang masakitan iti aramidan na kanya. Iso amasong batak no daduma. Ngam no ti maipapan iti ulag a regalo. Awan amok iti dayta, senyor. Jak maaramid dayta. Awan sirbi ti panagpalawag ko. No didak madlaang patyan. Ella, Senyor, nasingpat kayo kanyak. Iso ajak maaramid ti ipababasol ni senyora kanyak. Alah, lipate mo tinay baga. Wano ti panagdamag ko. Agtalakakken ka. Senyor, Agtungpal kalat tagaro di tinay baga idiken ka, ha? Liklikam ni Anita. Tapno saan kayo nga agrikyan. Kumusta kayo ni Papa? Nasayat ba't iha? Sika, kamusta kan? Sorry, Mama. Magagalang na unang nga bakasyon kita. Kano iha? Hindi mabilis, Mama.
Talaga? Ay na, magagaaran ako. Iti pa nagbakasyon mo, iha. Wan, mama. Makiitan. Manulangan na daw. Ada ako kita. Sige, iha. Ipakaam mo madagos, tapno masabat da ka ni papam ije airport. Imawag ni Rina, sinat. Agbakasyon ka nun. Apay nga ron, asahan ka naragsak? Kasano ko maamaragsa ka na? Katnoan niya laditan ti mapaspasamak dito yung mansyon. Kaano ka no? Di pa nagbakasyon na. Manulangan nga aldaw kat agbakasyonan. Malabay ang latan. Anya, Narigat mo't, nulap damit kayat na. Amangan no ibagana, asaan ta akailiw. Simon. Iso abay amlat ta, tagbakasyon. Mama, Papa, nagpintas kayang dito San Isidro. Maayayo Inton bigat iha, mabalin mo tiyag pasyar. Ano ita, nasken, nga ginana ka bayla. Oo, Mama. Di kay matagtagan Ada ka di palikot? Awan, iha. Nasakit lang yun. Saan mo na panunutan ni mamam? Kadaw yan ang tibumakit na ita. Anya? Asidig tayo na iti mansyon, iha. Ay na, magagara na kun Papa. Talaga akayat kun makita ti mansyon. Naimbag tanaranaan ka dito pag nanaidam, balasan ko. Apay na isyang. Kumusta ija mansyon? Imbaunak ni Doña Anita. Umay kay kano ayaban. Gaputa tumulong kayo kano para iti panagpaskenda. Pasken? Simbang put nga minun tay anak na nga da ija Amerika. Anya? Iso ako na nga umay kayo kano tapno dagluto. Sa anak amapan, Nana. Sa anak amapan. Ni Senyor mismo tinagko na kanyak, ano pa ayabanak ni Doña Anita? Sa anak amakmapan. Aya. Mangibaunak langan iti babae amang tulong kada kayo, Nana. Sige Ingka nga mang kita iti mabalin ang makatulong kanyak. Ta isurot ko ni mansyon. O, Nana. Amom, Ela. Nagdakkel tiguran ni Senyora ken ka. Ipagarup na asika tinangitid iti regalo nga ulag. Awan mabalin ko, no kasta ti pamati na. Adanto ka no aldaw mo. Ay na Ela, siyak ti madalagan para ken ka. Ang mga noanyat aramidin na ken ka. Saan to nga agbanligi? Sapay kumaa. Ay na narungsot mo't gayam ti Donya. Nauyong. Kadayon nakalaawan. Aganos ka, Nana. Sana bale, tasaan mo't siguro ang nauyong ni Senyor. Saan mo't kitdi, Ala, mabit lang nga rod. Tainak mangayap iti kadwam nga agluto ija mansyon. O anya iha, anya tinakunam iti day tinaangay apasken na para kay ka? Naragsakak, Mama. Kastigayam dito Naragsakak, Mama. Day talaan tawan ni Papama. Kanayo na makumikom, gaputa, mayor. Mayor met ngaminan ti amam. Awan palikot, Mama. Apa iha? Di mo kadi kaya tiag na dito sa Isidro. Nabayag at tiyempo anak ipagnad ka kada ang team iji Amerika. Iso apanawan mat siguron. Tapno agnaad ka magtan dito sidong ni kanni papang. Well, Mama. Di kayag tanan. Dumtang today ta at tiyempo. Sige, Mama. Panawan kayo pa dito Makiam-am mo at kadagiti dimar ay itipaskan. Sige, ha? Nakapinpintas ti anak ko. Patya ka maayayong agnaad dito'y San Isidro. Boss, naman kang itinaangay apas ka na. Uray siya. Boss, nagpintas.
Sexy, napudaw. Sino? Ni Madam Anita? Apay nga sa tinalagip mo, boss. Siguro crush mo. Ouch. Akwa, niri na ti kunak, boss. Kano nga ta may gamak ti dakulap na. Uray ti dakulap na lako mati maprosak. Uray italang arabi boss. Sumardeng kan, laglag. Nagpintas, boss. Siksi. Napudaw. Siguro nakaputpudaw dagiti lupunan niya. Sumardeng kan, kumakmat. Awan serbi dagit ang ibagdaan. Gaputasan mo matlaang ang matagi ko. Aha, saan nga ta? Loko, di ka agaramid iti pakait katam. Ken pakatayam. Piliham, ti pagaramidam iti dagas. Puera, ti pamilya, ti amutan. Kastagayam tinapasama. Kasimot nga rod niyan ti Ela, Tay sugayam ti pabasulon ni Dunya Anita nang regalo iti ulag. Wan Lando, ngam saan matapat siya ni Senyor Simon ang maaramid na data. Ket, kumusta ni di mansyon? Si Mang Putin ti anak da, ti ada iti Amerika. Ha? Wan Lando, damag ko ana singpet, kan naanos ti anak da. Kasta? Lando, ada ko maibaga. Anya dayta? Pangaasim, saan kayon nga agaramid iti panangbutbuteng iti mansyon? Kaasim adya anak da senyora. Mairamraman. Ha? Saan aron bang ang mairaman ti anak da? Daputan na singpet. Sige. Ibagak dayta jay kuta. Ami, agpakada kon. Inaksarong karandanan ng petkalpasan na. Agsubliak madlang jay kuta. Lando, Sarong karang kantumanan. Sige, agpakada akon. Nagpipas ng harding ti mansyon. Nagado ang sabsabong. Nagpipintas ti Marista. Waniha. Dagiti lalaki akakadwami diti mansyon ti bangas asikaso diti hardin. Dagiti gayam ti armas alalaki mo. Ha? Ako? Apay agi armas da? Bodyguard mi ida, iha. Kasipot nagbalin ang mayor ni Papam. Rumbang laang nga ada bodyguard na. Kasta gayam. Iha? No kayat mo di aglangoy iti pool? Aglangoy kalata, Dahita ti paggugustok, mama. Sige lang, iha. Sige, mama. Oray at amay di pumudot pasit. Kalpasan na, aglangoy akong itipol. Mabaling ka di, adwa ka lang, mama. Sige, iha. Duha ta nga aglangoy iti pool. Mama, nalaing kayo kading aglangoy? Kwa, saan, iha? Wadno nga da swimming pool dito eh. Ngam awan asam ko nga aglangoy. No ita, kapilitan nga aglangoy tada ka, iha. Talaga, mama? Sige, iha. Tumapog ka ni Didanom. Agyan naklatan dito'y iki. Anyan. Ay na. Buwan. Buspart. Nakagaan di talikodak. Diyak pa'y nadlaw ti asitig mo, ha? Apay akong diigam ka iti pangdalos ditoy. Anya ti arame. Kwa, boss. Kundi igam iti pa nagdalos. Ngam kinapundo na. Sirsiripag nagijay alupo, ha? Manirip ka sa bakal. Wow, boss. Wow, talaga. Oh my God. Di rumbang da ito nga aramidam. Boss, ako matangang sirip. No kaya't mo, sirip umat ni senyora. Nita. Anday ko manan. Oh my God. Ang mga numadlaw da ka nga da ditoy nga agsirsirip. Nakadarin tayo ni Asyenda, Rina, iha. Talaga, mama? Mabit lang. Ilukat ko ti Rida o ti kotse. Sige. Bumaba kayo, madam. Umay ka, iha. Sige.
Isuray ito iti asyenda tayo, Ano ti ba ko nang? Wow! Nagpintas, mama. Naglawa ang kataltalunan. Wan iha. Sa bali tinamulaan kadagiti pagay, natnatan, kan sa bali mat dagiti prutas, dagiti kayo nga agbunga iti prutas. Talaga, mama? At data yun iti ayan dagiti trabahador. Customer! Naimbag nga oras yun, man. Isuda dagiti trabahador tayo dito'y asyenda. Sa bali dagiti trabahador dito'y kat sa bali mat dagiti ayan ti prutas kan natnatan. Ano ganyan ti trabahador, mama? Wan iha. Naimbag nga oras yun, senyora. Ma'am, Bart, mangal daw kayo kadin dito asyenda? In kami agluto para kada kayo. Tibwisit a babae. Nagpakita pa yung laang. Ako Senyora, mangal daw kayo kadin dito'y? Wan, sige. Intay mangisagana iti kanan ni Ella. Sige, senyora. Helen, Shirley, umay kayo. Sarutan da. Umay kayo, Well, sagana kayo iti kanan na, senyora. Naasikaso dagiti trabahador yun, mama. Siguro, nasingpat ka na anos kayo kadakwada. Iso-aso ba doon tamutulta kada kayo? Ako wan, iha. Wan. Naanos kami kadagiti trabahador. Nasayaat, mama? Tayo pati kapatgan iti amin. Bart, sikapay lang timangkuyog kan ni Rina, ha? Agpasyar kayo. Madam. Surutak ni Ella, ibagak ti makan nga iluto da. Sige, madam. Umay kan, Ma'am Rina. Mapantay ti dayjay abanda. Agtanang ka iti karaw, Ella. Amok nga damanin aramidem a panang butbutang kada kami. Ngampang maasim. Adda ti anak ko. Isuad di kagar aramid iti kalukuan. Amangan no sa bidongam ti ipakan mo kada kami. Saan tapay analpas, Ella? Saan ka amakali si kanyak? Addan to aldaw mo. Madam, awan ti dakas nga aramidak. Para makita. Sardangan na kon, madam. Anya ka di ti kayat yung amapasamak. Patayin dakmat akas iti inararamid yung iti daduma. Anya? Am-ammo kayon, madam. Nangisip ti kararwayo. Anya? Napudno ti panagserbik kada kayo. Awan ti aramidak adakas. Di kay latta panawan itilaksid dagiti ammok nga aramid yo. Ngampang nga asiyo ta sardangan dakon. Awan dakas nga aramidak. Madam, ammok. Iti daytoy anay bagak. Mabalin adumtang ti aldaw nga ipapatay nak. Anya? Wen, amok adumtang to daytang aldaw. Gaputaawan ti umasping iti kinadakas yo. Pasurot na kayo ti Diablo. Anya? Ngam iti kanito ang mapasamak dayta, madam. Iti kanito anatayak. Wenno ti balasang akadwak ani ami. Ammo dalatan no asino ti akin aramid. Awan sa bali, no di ta kayo. Addan na aramid ko asurat maipapan iti daytoy. Impay dulin ko iti tao at taltal kakunay. Nga isunto ti mangiwarag gawag iti kinapudno. Kat sigurado apakadadaulan nyo, madam. Anya? Amok amin apalimad nyo. Kat amin dagita. Maiwarag gawag iti intero asan Isidro. Iti kanito apapatayon dak. Wenno asino man a tao a napatag kanyak. Anya? Madam, natalnaak a tao. Diyak kayat tigulo. Isu asar dengan dak kuman. Mga
magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, Ma'am Rina. Mangan kalata, ha? Naimas ti linuto mi. Sigurado, maimasang ti mga nita. Talaga manang. Magustak ti makan. Bart, mangan kayo lata, ah. Juan, Ella. Oh, Madam Anita. Di mo ka di kayat aramanan ti linutok? Naimas da ita. Para kada kayo dagita. Nutyak makadabala. Itapal ko dagita amakan iti rupa na. Madam, alam na, mangan kayo. Di kaya garamid iti pakadlawan ni Rina. Sige, mama. Manganta. Kasla di yukat. Magustak at talaga. Mabit lang, ha? Alaan mi dagiti tugbog tinyog. Paiso ti inuman nyo. Oh, kayat ko dito manang Ella. Mabit lang, Ma'am Rina. Tipwisit a babae. Kas lamang sursurol. Oh, Rina, mangan ka lang ta. Baybayan ni mamam. Kimaro man nga tan, ti sakit ti ulo na. Okay, akla ang iha. Sige, mama. Mambal, umunag akong dita mansyon. Kayat punta din na. Sige, Ma'am Rina. Sige, iha. Aginanakan. Nabanog ka iti panagpasyar tayo iti asyenda. Intindigat. Kayat ko ti mapanigiran, tiyo, mama. Awan parikot. Sige, mama. Bye. No awan laang ni Rina. Talaga nga inikak iti pagnakman na dayjay nga Ella. Madam. No ammumla kuma dagiti insawsawang na kanyak. No ammumla kuma. Anya, madam. Rino karakano. Pasurot nakti jablo. Saan la aday ta? Adopay. Anya? Isu akas la jakon makapagtepol. Madam. Ngam sana bale. Addan to altaw na kanyak. Saan pa ya kada dito? At titinumin niyo, senyora. Agpalamiis kayo, pay. Agpalamiis kayo, pay. Takasla na pudot ti ulo yo. Kasla adda ka pungtot yo, madam. Awan bibiyang mo kanyak. Aday wanak! Aday wanak! Jablo ka! Awun, madam. Sige. Ay na. Kimaro manen ti ugali na adyak kayat. Sa bagay. Basol ko nga apay anak kapungtot. Inasitgak pa'y lang namin. Dito tamadlaw mo't anapudot ti ulo na. Kumusta ti Mayor o Papa? Nasaya, tiha. Day talang matakanayo na amakumikum ka. Iswa, saan ka amakoy kuyog iti panagpasyar mo? Awan anyaman na, Papa. Iha, no naparikot mo, ibaga madagos kanya. Wano, kani mamam. Wen, Papa. Sabay ko mata magustuhan dito, iha. Wen, Papa. Kat ikarit. Agsubli-ak dito San Isidro. Agsubli-ak iji Amerika. Ta ituloy ko ti panagadal ko. Kalpasan na. Agawid akon. O sige, iha. Addakan ka dayta. Anita pangasim ah. Kabayatan ti kada ni Rina ditoy. Saan ka pa rumrumuat? Kuyugam lata ti anak ta iti panagpasyar na. Wan, di ka agdanag. Taday tatyar aramida. Masayaan. Rumbang awan ti madlaw na amadi nga aramid mo. Tamangan mo dahi ti pagtaudan ti diyo pagkinawatan. Kahit saan nanto na kayat kag sublipay ditoy. Biling na madabay. Ang bumon ti kayat wasawan. Nakasaritak idan. Idi pa'y laag. Elizabeth, apo. Nalpasan ti panagbasam. Una pong. Nagpintas ti nabasak nga istorya.
Nagmayat. Kasta ka de. May papaniti may sa nga ari. Nasaya ti panang idaulo na iti pagarian na. Isakay kayat dagiti iturayan na. Kasjay ati ari apong. Pakitaan na dagiti iturayan na iti kinaimbag. Kat si pupuso nga aramidan na dayta. Kasta ka de, apo. Wala pong. Nasaya ati pa nagpuspuso ti ari. Iso ang dagiti iturayan na. Love na ida. Kat agsirsirbida amin na si pupudno kan kwa na. Amin, nasaya ati ugali na. Napintas, apo. Mayat ta istorya anabasam. Win apong. Tano nasaya ati pakita mitipada matao. Nasaya at matisupapak na. Ay na, apo. Wabing kapailaan ngam amumunda kita abanag. Isumati ko na kadagiti mabasbasak, apo? Wan, apo. Pudno dayta. Isu asika. Rumbang anasaya at ti ipakpakitam iti padam atao. Wan? Numadi ti ipakpakita daken ka. Supapakam latta iti nasayaan, apo. Takasta tinasayaan. Oh, adto'y mamrina. Impurusan ka iti sabong. Agyaman nak, nanay. Nagpintas. Awan, balasan ko. Nagpintas. Akas iti kinapintas mo. Agyaman nak, nanay. Madlaw ko man, ma'am. Naglintag ti pa nagsaom iti iloko. Idinto ta nagnanaod kamot iti Amerika. Iloko ti pagsasaumi ijay kadaan ti. Akabsat ni papa, nana. Ay, kastagayam. Well, nana. Apay ngay nga ijay ti nagnanaodam. Kat adamot nagiti dadakkel mo diti Pilipinas. Isyang, anya ti araramidam ditoy? Ay, ukwa, ma'am. Isyang, mabalin ka di? Inka mangisagana iti meriendami ka ni Rina diti hardin? Uwan, ma'am. Iha? Anya ti sinarsarita day jay ababaonen kan ka. Amangan matno anya ti dinamagdamag nan kan ka. Gagangay lang, mama. Dinamag na lang, no apil na iti Amerika tinagnana ita. Idin tatada kayo matiti Pilipinas. Kunaknod da sa balin as sinasauna. Apil ka din mo, ma? Awan iha. Sa balin ngamin ti ugali ni Isyang dadtuma. Man nakibiyang. Awan dakis as sinasauna, mama. Mama, mabait lang, ha? Mapanak iti day siya banda. Kaya't ko tiyang puros iti sabong. Sige lang, iha. Nas ka nabantayak latta ti anak ko. Amangan ngamin no anya laditan, ti maidandanon kan kuana. Apakadadaulan mo. Sayang mati kwarta, no di ka maggaraw ita. Bart, Da kami lang kinitong anti-rumwar. Sayang man, no di tay maala ti bayad ta in-deliver mi idi iti gayem mo abak nang. pampanunutak mo't dayta. Sige, rumor kayo nga ron. Nga maganad kayo, bay. Wen madam, bigag danag. Kalpasan ang maalamad dagos ti kwarta. Magsubli kayon. Jak kayat ano sa dinula ditan ti maturturgyo. Ti kayat ko. Mayawat at dagos ti kwarta. Matumpal, madam. Nando, awan ka di tinasagap mo adamag, edi simalog ka. Adamaan son. May papan ka na doon niya, Anita. Anya rita? Simang putay anak da nga da di Amerika. Agbakasyon ka na. Anya? Jak pa'y pulos nakikita ti anak da. Oray siyak makanson. Kastagayam. Nasayat met. Tapno makita na. No kasano ti kinadakas dagiti dadakal na. Ha? Ipakita tayo dahi takan kwa na, Lando. Ante Ella,
Agdandahan na kak may papankan ka. Anya ko matipagdanagam kanya. Iti ka na yun adi yung pagkinkin na awatan ka ni Doña Anita. Mga No, dakas, ti pagbanaga? Wan, auntie. Diya kayat apanunutan day ta. Nga magdana ka. Gaputa amok matanauyong ni Doña Anita. Di ka agdanag. Dinakbaybay ang ti Diyos. Awan dakas nga aramid ko. Numan masungbatak ni Doña Anita, gaputa talagamot adakas ti aramid na. Awan ti aramidak adakas kan kuana. Ngam kanayon nak asaktan. Auntie. Awan ti rumbang pagdanagam kanyak ami. Ala, ingkakit di maturugan. Rabiin, adapay klasim inton bigat. Wan, auntie. Sige, panawan kayo pa'y narod ditoy. Agdanagan ni ami kanyak. Sa bagay, husto ti kunana. Nauyong ni Doña Anita. Amangan no dakas ti aramidan na kanyak. Gapu iti panangkalaban ko kankwana. No kasta ama di ti ipakita no sawan na kanyak. Ngam, naskan mat ama ka amiris da. Tatalagamat at dakas da. Adda na panunot ko, Lando. Kat nasaya at daytoy agundaway. Anya tikat mo sawan manong? Saan kadi ako na mga adda anak da Doña Anita? Wan. Sumalog ta, Lando. Ha? Sumalog ta. Kaya't ko ang makita dayta nga anak ni Doña Anita. Anya karami din manong? Iparit na kankwana ti kinadakas dagiti dadakkel na. Kaya't mo sawan. Iraman mo pagibalsan? Wen, Saan? Di tayo iraman ti anak da. Awan basol na kada tayo. masan ka kankwana? Kat di mo kayat nga iraman tayo. Apay, adda ka di mo't asi iti puso da. Manganso. Lando, ibagakan ka. Iti kadda tayo diti kuta. Awan sabali agagan tayo. No diti agibales. Narod, balsen tayo idang asa nga pamilya. Iraman tayo ti anak da. Ta saan asab sabali kadakwada. Nasa umpay ti maritnada. No ti anak da ti pagaramidan tayo iti kinadakas. Wow! Nagpintas dito itulad, Mama. Talaga amang gusto dito ay. Namin anon ang nagsubdita dito ay. Ngam chaklat na mauma. Nasaya at matiha. Talaga ang nagpintas dito ang lugar. Nagpintas di San Isidro. May sa lugar ang kapintasan anak kita. Nagaduti kay kayo. Napagpagti kayo iti tunggal bantay na. Kasta? Wan, Mama. Kasta pinakita. Iti kaadak dito iti suwag mamanungaal daw. Nagadun tinapasyar ko. Kat apresyar at talaga dito'y alugar. Nagpintas, Mama. Pag naday ta, iha. Kasla kayat ko pa ikit diti sumangat kadagiti bantay. Saanan, iha? Saan mo? Kabaala. Kabailak, Mama. Ala. Ngam itin to sa bali akong taway. Nalabit niya ito nagsubli ka dito. Sige, Mama. Mama. Dagiti kapagayan amatan tanawagan dito ayan ta. Kukwa tayo kadi amin dayta. Wala. Amin ang makikitang dito. Kukwa tayo. Oh, talaga, Mama? Oh, Jack lang pagaro. Naglangwagayam ti daga tayo. Talaga, iha? Kasmat iti rancho. Naglangwa. Nagadoa ba ka ti adda itchay? Pwad na day ta, iha. Ay na, Mama. Kasladya kaya tantang subli itcha Amerika. Anya? Nga masapon nga agsubli ta ituloy ko ti panagadal ko. Kat kalpasan day ta. Agsubli kat dito ako nga agnaan.
Tadi nung tipagdiretsyon tamang ansong. Magnatay ti asyenda da Don Simon. Anya ti amuta. No at damat kit di asyenda da ti anak da. Ha? Kaya't ko ang makita ti anak da. Kasla makikita kun ti panagparikot da Doña Anita. Iti aramidek iti anak da. Anya ti aramidem mga ansong. Kidnapin ta. Kat itugot ta ijay kota. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag man, tamo yung tiyag kabalyo, mama. Kabisado yung naunay. Natural, iha. Nabayagan na kabisado kaya kabalyo. Dahil titijak pulos na patas, mama. Ita, mapadas mo ni iha. Naawan kayo lang siguro itilikuda. Ang mga nanatnaga ko, mama. Di ka agdanag, iha. Saan ka amatnag? No kayat mo, mapanta mga la iti may sa kabalyo, tay suro ka nga kabalyo. Sige, mama. Kayat ko naunay. Kayat kumat ki agsuro nga agsakay iti kabalyo. Padasan ta ti agpagnapag na dito asyenda, Lando. Anya ti amuta. Amangan no masalaw ta ti anak ni Doña Anita. Sige mga ansong. Ha? Mga ansong. Dagiti sumungan. Ha? Ni Doña Anita ti nakakabalyo. Kat adda kadwana. Nagsardeng tapay dito eh. Panagkunak mga ansong. Anak na ti kasakay na iti kabalyo. Nagkasakay na gayam iti kabalyo na ha? Naimbag mo orasyon? Lapsanda kayo pa'y. Mga ansong. Nalabit niya sulay dyan ti anak na. Nagpintas. Wen, napintas. Nakaisem at imalyaw ka data. Kat kinablaawan na ta itinaimbag nga oras ta. Mga ansong. Ala, umay kan. Mapantan iti kalapaw ko. Ijaytan nga diretso. Sige mga ansong. Dahil ito yung kabalyo ti kayat ko, mama. Puraw ang kabalyo. Talaga, iha? Ala, no iso ti kayat mo. Iso pirwat na. Sige, mama. Talaga kayam akayat mo ti agsuro. Wan, mama. Kabayatan ti kadak pala ang gitisan ni Sidro. Isa ti aramidat. Ti agsuro iti kabalyo. Sige, iha. Inton maminsan, nilaangan ba ti mangisuro kan ka? Naimbag dayjay ta napigsa. Tano siyak? Diyak ka baulan ti agbannog. Maawan ka, mama. Anya ti plano mga ansong. Itata nakita mo ti anak ni Doña Anita. Ay, Madlaw ana singkwet, saan ka di? Ita mga ansong. Iraman mo ka di pay lang ang pagibalsan. Idinto ta na iduma ka dagiti dadakkel na. No siyak. Dagiti lang nakabasol ti rumbeng nga gikaro mga ansong. Sana rumbeng nga iraman da di abalasang. Gapota inosente. Lando. Pudno nga inosente. Nga masapol ang mairaman. Anya tikat mo asawan. Iraman tayo ang pagibalsan. Iti kasta. Ad dapay ti saem. Amarit na dagiti dadakkel na. Ano kasta, boss? Data ka no ti mangisuro ken ni Mamrina nga agkabalyaw. Oh, apay akas taunay arang sa Kwa, boss. No kayat mo siya klatan. anya. Nagkasakay kami ka ni Mamrina. Agyan iti sangaw. Ket kalpasan na. Patarayak ti kabalyaw. Ket kalpasan na. Ay na, nagmayaten, boss. Langgong kamot anya. Tagadeg ko na na. Boss. Jak kayat nga igaraw mo man ang dagita rapas nga imam tungan. Ha? Pakaisagsag makam. Ti adday ti ulom salba ka. Boss. Agbati kan. Sa
Saan ka nakaraman? Anya, apay ngay. Ay, sumuro takbad, boss. Sak lang ti mangisuro kan kuan. Saan ka karaman? Ay, sana mabalin, boss. Imbaga ni Madam Anita Duata. Sige. Ngam di ka agaramid iti kalkuan, tungan. Wen, boss. Mang Bart! Agyaman na ka? Saan ngamin ang kabailan ni Mama Tang Panog? Iso ada kayo tipinuskan na amang isuro kanya. Wan, Ma'am Rina. Aman parikot iti dayta. Ma'am Rina, halo Adam. Mga lumat na ka. Saan mang tungan? Na. Nagalas tinagan mo. Na. Tungan! Isumot nga men ti impanagan na kanyak, ma'am. Hanggang Rene, ti podnuanagan ka. Rene kayam. Win. Rene lang ang tiyawag ko kan ka. Saan atungan ka nagalas? Kaya manak, Ma'am Rina. No kaya't mo, umay ka dito kabalyok, ta kasakay ta. Tigas ta, saan ka amatnag? Tungan! Ha? Purkunak lang, ma'am. I'm only joking. Okay na ang Mang Rene? Ma'am Rina, ang mga nanabanukan, intayo pa'y lang ijayam daela. Agpaalak iti prutas a pagsasangwan tayo. Sige, Mang Bart. Sikat ti masunod. Naimbaglakit din ta sa anak anapan iti kataltalunan. Ta nagdalusak diti pagnanaudan mi kan iti rest house da Senyor Simon. Ella, pasensyakan. Ngam asikas humpay lang ni Rina. Awan parikot, Bart. Ta talaga mo taday ka ti trabaho. Ti magserbi kadagiti amo tayo. Siya kung ti mapanagpuros kadagiti prutas a pagsasangwan tayo. Saanen? Adan na luom apapaya kan dadu mapay. Kapuros lang dagijay. Mangibaunak ko maiti mangipan iti mansyon. Tapno makapanganmet ni Ma'am Rina iti kapuros sa prutas. Angem apag isumat gayam nga imay kayo. Sige, Ella. Tulungan kan amang isagana. Saanen? Ala, mapankan iti ayandakan nitong Andi Tarwar. Urayan dakbi, ta isaganak ti pagsasangwan nyo. Oh, uminom kayo iti tubog tinyo. Kapuros matlaang dagiti nyo. Agyaman kami, Manang Ella. Awan na nyaman na. Ma'am Rina, nagpintas ka. Saan laday ta? Nalaing ka makikadwa. Napakumbaba ka. Saan ka nga agpabigbig ka dagiti tao yo dito asyenda? Sa anak akasta, Manang. Dayawin ka iti dayta, Ma'am Rina. Itultuloy mo kumadayta anasaya at akababalin mo. Dayta ti kapatgan iti amin. Napatpatag ngam kinabaknang. Uwan, Manang. Sapay la ko, mamam. Ta saan ka nga agbaliw? Saan, Manang? Mang Bart? Kaya't ko ti maturog dito asyenda. Sige. Angam naskan nga ipakadata kini senyora. Sige. Siya kun amis mo ti mangipakada. Amo ko ti ang kabalyo, Mang Bart. Mang Rene. Nagmayatan na dang tinagan ko, ma'am. Nagbit ka nakasuro, Ma'am Rina. Ala, agsubli tayon iji mansyon. Ket aramatek ni Puraw. Agkabalyo tayong agsubli iji mansyon. Sige, nunay tati kayat mo, ma'am. Ibati tayon dito'y asyenda ti kotse. Sige. Hi! Agsubli kay di asyenda kat ijay ka matulog. Wen, Mama. Please, palubusan dak ko, Ma. Saan amabalin, iha? Saan nga umanugat ni Papam? Inawag ako ni Papa. Pinalubusan nak, Mama. Anya? Ngam. Yes, Mama. Awan tiga po na adidak palubusan. Sige, duatan amapan. Saanin, Mama? Urayin niyo laangan ni Papa. Kat pagserbiyan niyo. Sigurado, nabanog day, Jay. Ngam. Mama, bay andakon. Kabailak ti bagit. Agsubli ak ije asyenda. Kat ijayak amaturo. Ma'am Rina, komportable ka dito rest house yo?
Wan mana? Agyaman na iti panangas asikasong kanya. Nasingpat ka? Jakon mas daaw, no apay asika tinagbalin akatalat ni Papa diti asyenda. Ha? Uri siya, magustak ti ugalim. Nagagat ka manang. Di ka pa yan aginana ang mga asikaso kanya. Rumbang laang nga asikaswan ka anaimbag, ma'am. Ngamin, nasingpot kamot kada kami at trabahador yo. Apay manang, saan ka di anasingpat damamakan papakada kayo? Ha? Ako. Nasingpot damat, Ma'am Rina. Nasaya at nga rin no kasta. Jaklain pagarop. Naglawagayam ti dagada papa. Naglawa ti kataltalunan da. Malaksid ka dagiti kapagayan. At dapay ka natangan da. At dapay kay kayo nga agbunga iti prutas. Pudno day ta, ma'am. Baknang kayo. Manang Ena? Kumusta mat ti panagsweldo dagiti trabahador? Mait-itad ka di matlaang ti umno asweldo da? Wen, no adda kawadwadan ti apit, adda pa'y bonus ti tunggal maysa. Oh? Maragsakan at iti day taan na amuak mana. Isungarod nga agtrab-trabaho kami iti husto, ma'am. Gapot ta kayat mimot aso papakan day ta akinasaya at ni papam kada kami at trabahador yo. Maragsakan ak para iti day ta, Manang Ena. Ala, maturog kan, Ma'am Rina. Agsubli akmot tendi tapag nanaudan mi ka ni Ami. Sige, Manang. Kat agyang manak iti panangasikasong kanya. Manang Ena, agkabalyo akon. Ha? Ay, ene, saan Ma'am Rina? Umay ka pa, itaagar mo sarka. Agsubli ak tuingtan madamdama, Manang. Sige. Ay, anyan ni Ma'am Rina. Nagsapa pa lang. Ngamday taag kabalyon ti aramidan na. Sublitan ni Jekota. Mang panunot ak iti aramidan kontra kadadon niya Anita. Mang Ansong, Saan tayo nga umdas, tipigsa tayo. Tapno malabanan tayo da. Nang luna, kat may sana mayor ni Senyor Simon. Ya! Ya! Ha? Oh! Oh! kaslang eh. Naimbag nagsapay mo. Kastamat, ma'am. Trabahador na kayo kay ni Papa? Oh. Siyak ni Rina. Anak dakda Simon Alban. Ma'am, Sige ha. Lapsan kayo pa eh. Agkikita tayong tumanan. Bye! nagpintas at talaga dahi abalasang, Mang Ansong. Kan, Rina tinagan na, Mang Ansong. Talaga napintas na niya balasan. Kaya't nalawag mo't tinangag ko. Rina, tinagan na. Hala, amayan. Ituloy na timag na. Agsublitan, ijay ko da. Ho! Ho! Oops! Rina! Rina, iha! Naimbag nagsapam, Senyora Anita. Awan ni Rina di ta rest house yo. Itay pa'y anag kabalyo apim manaw. Anya? Agsubli para iti armusar na. Anya ti sinasaom kan kwa na. Agpudno ka. Awan ti sinasaok kan kwa na. Iti kanito adda kasak iti anak ko. Talaga adyak bumdang amang todas kan ka. Senyora, iti rabii akada na diti asyenda. Gundaway ko kumaamang ibagakan kwa na iti amin nga amok apalimad yo. Ha, ngam di kay agdanag. Jak pulos inaramid dayta. Ha, saan arumbang amairaman ti anak yo iti dayta abanag? Nangruna, kat nasingpet, kan man nakigayam ti anak yo. Tanya ti kayat mo asawan? Awan ti kaipapanan ti naibagak, senyora. Basit langan ti pagkitkitaakan ka, era.
Katno jak makapagtapol. Iligis kan akas lakoto. Kabaulan nyo dahi nga aramidan, senyora. Nangro na pa'y kat di armas kayo. Ngam laglagipon nyo mat tinakunak idi kada kayo. Iti ka nito nga adadakas anapasamak kanya. Talaga asikati mapabasol. Kat maiwaragawag to dayta, apuon ti pakadadaulan nyo. Nangro na ti asawam amayor. Nita! Sige! Idisong tilayat mo, madam. Anya ti kaya't asawan tinakita, mama? Manang Ella? Iha. Mama, adda ka diti yung nagkinaawatan? Nakitak alinayatam ni Manang Ella. Kasla kayat mo atong pan. Iha. Manang Ella? Kunak man no nasaya adda kada kayo at trabahador da, akas itinakunam? Nung apay akayat nakatong pan ni mama. Saan? Saan, Ma'am Rina? Itihan niya aga po atong paanak ni Mamam. Nagbidot ka, iti pa nang ipapan. Ala, umay ka medyo nag. Nakasaganan ti armosar. Madam Anita, adot ti insaganak na armosar. Sumango kamutan. Sumarano kayo. Oh, anya pa lang tararamitan mama. Mapantan. Sige, Iha. Mapantan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Addan na panunot ko, Lando. Kat patsyak nga agparikot to iti husto dadon nga Anita. Anya data mga ansong? Italaw ta, jay anak da. Anya? Itaray ta? Kasla kidnap? Wen, kat yid ta dito'y kuta. Ha? Kasta ti maaramid, Lando. Mama, amuyo ka di? Naku nakanyak ni Manang Ella. Nasaya at kayo kanu nga amo da. Anya? Nasingpot kayo kanu kin ni Papa. Man nakaawat kayo kanu. Kan saan kayo kanu anaimot. Kasta, tinaibagbaga ni Ella ka, Iha? Wan mama, kit maragsakan ak iti dayta na ibaga na kanya. Kat tima ko na, itultuloy yung ti kasta akababalin. Iti kasta, tartarabayan na kayo lahat ti Diyos. Wah. Ay undaya mama, kaya't ko ti sumrat iti simbaan. Mabalin ka di ako yugan na? Mapanta ko maiti simbaan. Simbaan? Ako, Iha. Jack masango. Okay, nimang bait nga rin timang kuyog kanya. Sige, nasaysaya at pa, Iha. Mala, agpakuyog kantukan ni Bart. Wan mama. Unahin, Ante Ella. Awan lakot agapa kayo ka ni Senyora. Apay ngay. Sana siya ti mga apakan kwa na amin. No di kat iso ti mga apakan niya. Auntie. No idi, kat baybay aklatan ti araramidan na. Atong paan naklatan no kayat na. Saan itan? Naumakmat to ni ti kasta nga aramid na. Gaputag kura itan ti marikrik nakkan kwa na. Auntie. Labanak itan ni Senyora. Ngam, Auntie. Nabilad ni Senyora. Amang ano niya ti pampanunutan ng aramidan kada kayo. Saan nak amabalin apagaramidan iti dakas? Kaputa at dalaban ko kan kwa na ami. Kan may isa, ad-adda siya kitong pala ni Senyor. Kaputa ag talagkunay kanya. Ngam, Auntie. Di ka agda nag-ami. Awan ti dakas amapasamak kanya. Si kalangan tinabat-bati ang mangipatpatag kanyak, Auntie. Da kayo kada Victor kan lanto. Talo kayo lang, Auntie. Iso ano mabalin?
Jak kaya't nga dadaga sa mapasamag ka na kayo. Ami? Ante Ella. Ami? Awanan tinadda pamilyang Ante. Awanan datatang kananan ko. Agpadpada ang haddan iti tanam. Sipot pimusay ti inak. Sikan ti nangaywan kanang ipatag kanyag. Iso adyak kayat nga dadang ka sa mapasamakan ka. Ipatpatag ka, Ante Ella. Ipatpatag ka matami. Napatag kayo kanyag. Sika, Nilando, kani Victor. Ante. Katlig agdanag. Awan ti dakas sa mapasamag kanya. Mananuno si katimang kuyog iti anak tamapan iti simbahan. Anya, Kunak mata kuyogem iti sa dino man akayat na pagturungan. wan, ngam no iti simbaan. Jak kayat. Kaslaak mapupuuran no umadakak iti simbaan. Ipadlaw mo launa iti kinademonyom no kasta. Anya. No kayat mo, si Kanti mangkuyog kanirina. Anya? Sana? Imbaga mo ten, ani Bart timang kuyog kun kuana. O di bay amon. O, anya ti katawaam. Gapo ta may sakamot adimonyo. Di mo kayat ti umadak iti simbaan. Ginakiraman, Anita. Hello, Mama! Mama, naragsak kayo Ano pa karagsakan niyo? Ako iya. Naragsak kami kan ni mamam. Talaga, Papa? Magustok ti makikita kada kayo. Papa, Mama, naragsak kayo gayang. Ita lang ang makitak ang naragsak kayo. Sipod at daak dito'y mansyon. Iha. Talaga mo't naragsak kami kan ni mamam. Wan, iha. Makita mo? Naragsak ni mamam. Agkat katawalatan. Maiayo ang kada kayo, Papa. Dayan ni Rina. Agpag na itaglawlaw ti simbahan. Napintas dayta nga anak damadam kan senyor. Nasimpet abalasang. Saan nga imala kadagi kidadakkel na nga agom. Asit ga ni Ma'am Rina. Kadwa, iti panagpagnapagnana. Ay, kasla may bayag kami dito'y simbaan. Itay kami pa dito'y. Ngam di naman tang ibaga ti panagsublimi di mansion. Ma'am Rina. Oh, Mang Bay, magustak dito'y. Dakil dito ay simbaan. Kasi ang kadaanan yan. Ma'am, talaga daanan dito simbaan. Ngam, nalagdapay lang. Nagpintas taglawlaw na. Ang apay nga awan man lati tao na. Nakalukat nga paiso. Nga awan man tao iti unag. Ayan ti Padi. Padi? Wan, ayan ti Padi. Apay nga awan mat Padi ang makitak dito'y simbaan. Awan mat talaga ti Padi iti daytoy asimbaan, ma'am. Ha? Apay? Akwa, diyak mo, ma'am. Wan, diyak mo, no apay nga awan Padi iti daytoy asimbaan. Lukas ta nga ron. Talagang awan Padi dito ang simbaan? Imposible. Ma'am. No pa'y awan Padi dito ang simbaan.
Nadalos matlat ta. Napintas latta taglawlaw na. Matartari pa mat. Gapita nadalos. Kan, ado tinaimula asab-sabong iti aglawlaw. Ma'am Rina. Ala, kuyugan nak ng bike. Agpag na pagnata iti aglawlaw. Mama, panawanan tapno agsubli ak iti Amerika. Nalpasan di pa nagbakasyon ko. Iha, Iti kaadak dito'y San Isidro. Nagado tinapasya ko. Kat makitak at talaga ang nagpintas na iti nga ili. Kailiw ko nakit di dito eh. kasta ka di iha? Wan mama. Kat ikarit. Agsubli akto. Ururayag day ta at tiyempo, iha. Kat agyaman na. Takayat mo ti agsubli ditoy. Unaklakit din no agnanayonan ti panagnaid mo iti Amerika. Saan mama? Kayat kumatang tagnaid dito Pilipinas. Kan kayat kumatan amakadan na kayo kini papa. Iso nga agsubli akto. Manang Ella, agyaman na kada kayo ha. Nasaya at impakpakita yo kanya. Kabayatan ti kaadak dito'y asyenda. Amo kayo, Ma'am Rina. Isa arumbang lang nga pagserbyan kayo. Talaga kit di nasaya at kayo at tao ah. Ani? Sapay ko matagkita tantupay. Wen, Ma'am Rina. Agsublikan to, saan ka ti? Wan? Talagang agsubli akto? Or-orayin mo to day ta agundaway, ma'am. Saya atam ti panagadan mo ha? Agyamanak, ma'am. Manang Ella, agyamanak iti kinapudnom iti trabahong dito asyenda. Nasarita amin dayta ni papa kanya. Si kakanuti talaga apagtalkan na dito eh. Ha? Maragsakan para iti dayta. Gaputa makitak mat at talaga ang mapagtalkan ka. Sapay kumata iti panagsublik ito'y San Isidro. Kat adda kayong tupay. Nasaya at mat no agsubli ni Rina iti Amerika, Simon. Anya, kaya't mo agsubli ti anak ta? Kasla di mo kayatin na makaden na. Saan nga iti dayta? Ngam pampanunutek lang amin. Amangan no agiwayat manen ti kabusor ta. Iti saan ama iparbang. Kat anya pa iti panunutan ti anak ta. Saan to mapasamak dayta? Anya ti amuta? Amangan pa ikit din ugundawayan na daytoy akan ito. Kano ti panagsubli ni Rina iti Amerika? Inton bigatan. Iso anas kan nga itulog ta. Sige, itulog ta diwa. Magimasan to'y inyag ni Nana Isyang ang alamiis ngayon naman. Wan, boss. Ibusan tamin dahil may sapi, chill. Naimbag na oras yun. Kas tamot, Ma'am Rina. Nagpintas kan, Ma'am. Kas kumakan ka ti maasawa. Ado di ka babae, Mang Rene. Agaram ka Ano si ka nga ti armag, Ma'am? Tungan? Pasensyakan kinitong Ma'am Rina. Hindi na mo ti sasawan na. Okay na Mang Bay. Nairwama kun iti kasta. Awan gayam. Inasitgan kayo. Gaputa kayat ko ti agpakadan. Agpakada, Ma'am. Papanam. Agsubli akon iti Amerika inton bigat. Kastagayam. Kailiw da kan tulakit di, Ma'am Rina. Dahil tatibod daw, Ma'am Rina. Nang runak at nagpintas ka. Agayatakin ka. Tungan! Sorry, Ma'am. Kung kunak lang, rabrabakan ka lang. Awan anyaman na. Aha? Da kayo ti bodyguard na mamakin pa pa. Kayat ko adi kay agbaybayan. Wan, Ma'am. Di yu idabaybayan ha. Wan, Ma'am. Agyaman na. Sapay kumata kikita tayong tupay. Sapay kumata iti panagsubli. Adda kayong tupay. Papanan mi kumangay asabali, Ma'am. Talagang aginggat matay kami. Da kami pala ditoy. Anya? Agan-anad kayo ti panagbiyahin, Ma'am Rina. Agyaman na, Mang Bay. Ituludak da mamakin pa pa. Kastagayam. Agsingsingpat kayo kuma, ha? Tungan! Wait, Ma'am.
Kan talaga matanasingpot kami Ura damagam ka ni Madam Anita. Di ka madanagan, Ma'am Rina. Agsingsingpet kami. Magdiretso ta na dyan mansyon. Namanugak ngagmanmanayo. Kaya't kupay tayo kinanasak baya mapanak iti trabaho. Adakan ka. At, kumusta ti trabaho makas, Mayor? Makabanlog. Maganano sa. Gapot adumtang tumot lang ti aldaw. Aga ko pa to iti kinabaknang. Nagbayagan dahi ta, tiyempo. Ininot laeng, Anita. Bayampay ang makita ti tao. Anasaya atak a mayor. Ita, taawanan ni Rina. Nagsublin iti Amerika. Makagunayak matan. Adon dagiti bamba nagadyak na aramid, bayat ti kada na ditoy. Sige. Agam palagipan ka, Anita. Di ka garamit iti saan na nasaya. Nagruna, iti panangididil mo iti marihuana. Isarting mo pa ilaan. Anya nga isardong. Di mo laam mo. Agun-gunay dabat para iti data. Isong aging gaita. Adalatak kwarta sumrap kanya. Anya ti pampanunutan? Awan, sige. Agawa am kit diti agmaneho. Kaya't kunti makasangpot at dagos iti mansyon. Kung kawayak na ka, Chimpo, tarimbor ni ba? Ya! Kasi degaton, itipag na nagdandayla. Ipatungpal kung tinabayagan apang panunutan. Ya! Deka, nakagdegaton. Oops! Asino ti... Anya ti masapol mo? Sabong, nakapimpintasan. Ami, ayan ni Ella. Awan, aday di ka taltalunan. Apay, anya ti masapol mo? Di ka gikis. Matay ka na gikis ka. Anya ti aramitan kanya? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, ikituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.